Hello, thì amasain các friend sai chỉ về các hùng bộ treo hi uan ke subscriber cái này hi among lòng bị tắm tan ông mà lại chân cái income này lo lắng không mi mình ra anh lòng bị anh lòng bị hai chú video ai hung up guiding ania ai hi zo hin tu ta có trong zo tối te hin ai hung up guiding ania nang ni khama song ngai taka milo view pek ya top chana milo en pek sam nei lung sin ka ngen chewa chun ka channel ing talu khomom no chun thil Hmatiengpei thil ram tenai lang up kai ding nan nal ta mai up kail the chun ai chen nang ni khai khama milo song ngai pe milo view pek lak ding lung sin ka ngen chewa chun among ways to hai po khai kha in ko ma tak non lom tu ka thun nan cheo ne chan midang khom mi lom pui nom khom man ta inchungah ram cha inchungah lom thu ka gong khil tak me ne chan un dang a thian sang ten min ways ve boka in nena khan lom thu ka sei boka hei chanam ngai taka ka channel min view sa chuan 1k ka nei thlin na min lom pui tu te zong nena lom thu ka sei boka ni chuan ka channel hi min lo view sak zel turin ka du sak na ka hlan chuwa chuan nang ni le Pathien zara hang 1k te chuan viewer te hi nang ma ni za lew ani ka lom tak nu chu tu na video chu ilo tirang lalngil nei YouTube channel 1k subscribers in ei thlingti kalau hrita kalom pui tak zet che mating content thatak tak hung nei nok peiding le subscribers kom hine ka tam hung nei nok peidin di sakna ko lan che ne gila ko bung 1k subscribe mo leiin kalom pui tak zet che Hmatiengpei khom ai film album si thatna ding comment best of luck lalngil nei mar subscriber 1k inei higalam pui tak zet chia mitam tak ta dinga misuk lim tu mitam tak ta dinga mitangkai tak hung ni peidingin di sakna kan hlan chia chun alo hlir tu hai po le mar nen pui hai khomin lo di saka lo like pe ka lo view pe ka lo subscribe pe dingin a channel hi kadi saknan sang tak ka hungin hlan bok chewa ka ngen bok chewa ni kalom pui talo che ngil nei Hmatiengpei la Pathien di zong mi pui di zong hung ni peidingin kadi saknan sang tak double gun hlan nan che lalngil nei kb mar official YouTube channel nei tu lalngil nei khabung ithok rim na le in rim na le ya subscriber 1k lai nei kling lungdal taken kalom pui cha Hmatiengpei khom loting na chang pa ya video tha tak tak le enum tam tak hung sin sun sam pa ya subscriber khom sing tam tak ne ka tam hung nei pung pei dingin ka di sakna in sang tak kan hlan che tlangba lalngil nei khabung YouTube ting 1k subscribers in hi kalom pui tak zet cha Hmatiengpei khom subscribers nei pung thu ding le 10k nei tling bat ding in di sakna sang tak kan hlan che chun khi tu ai khom khi tu hai ku mangyan na kasim num chu amin YouTube an hung rana the ang tok in video an hung sima mi hai ending subscribers hai ending tin chung hai choi sak thi min la chun apoi mo tak chu in subscribe page in share pui hai khania chuang tak tun tang walal ngil ne kham hi video hai si min le thil tang mang upload in ahun tam takalo pek ve ta ti kham a hrit pui tu kania en tu hai po point in subscribe no chun subscribing le ala subscribe lo hai bula aling share pek ding in fiel na ngai na takin kai sim ni rosen all the best
1K subscriber inei tling hi kalom pui tak zet che a damna le shisial na lo chang zel la malami pan zel na tura kadu sakna sang ver ka hlan che. Wishing a very big congratulations to my friend Lalngil for having 1K subscriber on YouTube. You can find his channel on YouTube as Lalngil KB Mar Official. Just like, comment and share it. Thank you. Hi everyone. Lalngil na YouTube channel here to hi po in rengen masan sibay. Karul pa lalngil na YouTube channel subscriber sang khat lai jet. Nei sing thea im hikem kolom pui tak jet chia Hmatiengpei hai khom video content thatak hai ong sim peiding le mi en nom zong hai video ong sim peiding en di sakna kan han ngal che ni chun hi video lo clear to hai po in a channel hi eila subscribe no ni chun lo he subscribe sang dingen ong fiel che wa Hmatiengpei khom lalngil na YouTube channel hi lo he lu sak peiding en i clear to hai po in rengen kong fiel che kalome ongi la 1K subscriber in nei kin na kalom pui cha chuan ikal le zel tura tu sak na sam dar ka hal che Rangwa lalngil nei YouTube 1K subscriber nei thea yum hi kalom pui tak zet che ani Hmatiengpei ya ineka thalem ungdong peiding kadi sakna kan hlan che 1K subscriber nei thia milungdul takin kalom pui cha Hmatiengpei khom Pathien na le tamin malso min pekpei sin na che hineka subscriber thalem la hungnei peiding kadi sang insang tak kan hlan che kalome Tlangwa lalngil nei YouTube channel 1K subscriber in nei tling kalom pui che Dengil na YouTube channel subscriber 1K inei tling hi kalom pui che chun Hmatiengpei hineka thalem nei peiding kadit sakna kan hlan che best of luck. Kami zu Isaac Ramdin lina lalngil nei 1K subscriber inei hi kalom pui khopel cha Hmatiengpei khom video thatak tak hung upload nok pe ya content thatak tak hung bu se nok peiding chen kati na ka hun lan cha atop mata ga dingin 1K subscriber inei hi kalom pui tak che ni. Congratulations 1K subscriber langwal ngil nei kalom pui tak jet che 1K subscriber hai hang nei ling theya ima Pathien na thui hi kan lom pui tak jet che ni ma son pei ro dam vong la o 1K kin kalom pui cha he tiang ang ting tura member te subscribe pin lo pe ka wang kan lo ne Rangwal ngila KB Mar 1K subscriber yang tling athotung tu che Pathien cho masan pa kan sin la Hmatiengpei hineka din mun chang tak chang pai thina din ka din sang nai sang tak kaun hlan che lome hello ngila 1K subscriber in it in wangin kalom pui che